Wana churu ko ko mere po la wore we wilele. Ka charo go du puri nyeri yang no pe mada. Banga foi. Unjo pato tini. Kwate no ko timo kija wa ko nam ko. Dun tika ku mo me o tiero ene makonye tie. Walo tiero kwandong be do ka ngai gyo. To tiero kwa unu tie. Unu tie. Ka do ka wa ki mo me gene der piku go ba. O wa yene obedo ka jolo la weruode achuri. Ruote biro nena jana me ario. Winyo. Wundo ngai dong. Furi kone wongo no kar ti onena mabe unyo we ko mo beru un kan wan we go jim ki mame ki kan kono be ki go yo ba ana foya anya okero kona ati ke kwara chole machala lokpike ke bena tie le minister maloyo lok me poko ngeji podo ji on foya jone Ojo kata wadugu dong kanko. Apa yo? Tadi tahu irode. Ruat mikara kue, bertemal ikan. Tadi jakom, lalu ko jakom aki Kenya. Kiti mameri wajulu. Tadi Prime Minister mike ko ara jule. Ki Prime Minister la wore mike kala kwe. Lo diruke mikala kwe. Lo tij lo wora ma a ko duo ki ke ko ara jule. Lo diro ki lo tino me pato afo riuba. Wano mi Robert Kanchon. Coba berenggal aku riwa cielo, ike me ajari. Si korda ko goro pun wa kuara kong dongo, coba ka dongo o lele tu. Di mau kija ba? Ena orang mau piano ko? Polisi an berwar gungu kan, yang kuara ke poda apa kau meru? Wan berwa en. Coba foe wunu kuara wa foe wunu piano benau madit kuman. Nian matin ni baru nian pada wirudi. Ma eno way aw ki gulu e bin ke nyuak putbu ipato kan po fo e jone da bra ho chinge je ba je e mara che no bir la ditu o kan po beru yon ba po lo tunya lo wa me dwe mu ka te bo beri ya ga ko kan wa doro ka long Owe agak patong put pio me tak ko dugi la wo da ko ante kan o beri wol o de ko fo ko jara jare tin wo de kan yo tiero ne diga da ko te kamani we ti abi o gwa ko mabe ti je ti mo ma ti tere ma da men yo to we le ma wano ti ke ki kan ti a bolo to lo ben cha wala pete mabe do to ke war ma dit Mega na mawa woro kudu no a ma lo chap wa dongo ja go me go be pe cha ora pe do twal o le be dong a ko ta kamale wa da no ne no ba di no mai no nger ma mero kon ji beru yot ja yere do nguru nge mo lo ko mai la lo ko ke se do ni ke ne be man e mu chu ngara ne ni Ochieng Francis NT ke kwara churi Macharo project officer me ke kwara churi NA ke kanko urunge gangiri pato kan wati ke guru afo e mada man ene nyeon luba Stephen en lubu ko man Macharo assistant project officer me ke kwara churi Loba ena yokero wele wa mo ake Kenya ni. Wangwa ena ko wele ti orenyo bin kere ko wa. Ofo yokero wele wa mbe. Manene makume beni. Nie David Amone. Ente minister maloy lo kompo. Ke kaperu murumo.
eno murugo chara pa FDC ni bulu peko malo ngi Uganda kaindo kakala lo tek mo food ne ba omega nyubo wa peke nyanga be ye Kilama Jacob endi administrator mike kwa na chule kidong macha matinge la wirwiri ni Okelo John Samuel endi personal assistant para wirwiri konya la wirwiri kitich ka joma wira di Omega di wo pol ka ke goy chim lok madong kum jim mo me chul te kwar ge juma gone chim enu man en mutru go la bare bone mu cher ente deputy prime minister mi ke kwara chule tak loyo lo milim kinyayo lonyo ya chule nye okumo Martin adira fuyo watibe ni kiwele wa mako aki Kenya wan kane wela lup en jaluo ke jalup ke luo mi Kenya en lup ko la wirwiri mi Kenya James Ayaga Wajuli en bene tikita ke ma en wot ke mego Eunice Ayaga wana foye bino Watieke Camilas Labaro Edward Maage Isaiah County Yon go kwa madabal makamukate wana tiaro kunu ni ende piara det meduma pario pokaro makakunu wadu kanywa ni ende det kubiru kwa afol Watieke ni Samuel Onyango Mate communication officer anti-youth representative board Luo Council the Kenya for the twat kidong magike otike engineer Irene Akoth Raila my anti-liaison officer and you will kupu Johnny Power Otini Madam Irene you're welcome atamana acha ka kipoloka ye we along deputy prime minister and dungo mana nok where out jeto kwe bona wirwiri ajo la biruko